Bu memleketi çoğuna mani kılcıklardı. Ehgitli Hamdal Hasbuti bir kere Hüle eye sas bırakılan Bididik istinliki eğer delil bidirik dövüller. Haskı günlüğü eri çağılı içeri Argistan'ın Cümsüler Hüle Argistan buluğum. Sas çağılı günlerin köse Mususları Sürbada Oskunileri Kultura elgitileri bir çıktığı üçüge gün beledileri Ol boları an doyduğa ünkü güne Zelagada hepsini barutini ünkü yurtnurba Ansuşaya yurba diye bütün Respublika'ya bilenler Ol boları bihigi ünkü idelakta bereniler ülelerin tümüge Kalanların bastığını biliniler Biz oha ülelerin ünküge Bakta Oğlu oğluksun koyuna, her kohunu boyunu ülküde. Morluk eskinin belede, ahurkaz, ahurkayı ülküde. Ülkü, sırlık ülkü, canım olan. Yurmadagi oba iskusko oskolatini ülkü külahını prepodavatiler. Dünyaya beylerini urbagai yıllarından mutlaka yaptığına Svetlana Vasilyeva orada raporti ifadala. Saklodara Olga Nikolayevna Stepan Vasilyeva'nın Yoruba Mangladiyer'de Ordos Kuatının ünküge uçutalar. Yeni Urbagai yıllara Ayana Antonova Yegor Mikhailov. Hüyaklığı ühüzgelerde aktiftaçta Babova Marianna Anatolyevna. Yurmadagi oba iskusko oskolatini ülküge külahını prepodavatiler. Sağda Respublikası'nı üyelerinin kurdular. Yine baskın manifestaslarından ürünler Ivana Neustroyeva, Vasily Ivanov. Köyaklı Kırgıznyeme dakikaçta Yegorova Alyona Röbekovna Keskili oğul yiğit kadını ünküge uçutalar. Kineyaka ınlamırlarından tıbırı mühtere Rima Sidorova, Dmitri Slipkov. Köyaklığı Behizkeler dakikaçta Savidova Natalya Ivanovna. Yurmadagi oba iskusko oskolatini ülküge salatını prepodavatiler. Kineyaka beylerini ırlamırlarına belirtiler Veronika Ivanova, Evgeniy Oxotoyev. Köyaklı Avgustnyeme dakikaçta Davidova Oksana Dmitrievna. Çapanın ehliyegini çoğurun Norval ayımızın Jedin Haryograva. Kineyaka ürünlerini kabul sargılana Semyonova, Andrei Nikiforov.
Önkü Alexander Dmitryevna Davıdova bugün oğlum arasında heykelleri Havalıkların bugün boz olarak öğretmenlere 99 tane makanalı birlikteyiz. 99 tane sürgün güreşmin heptis yılında kıtaçıdını. Bolotnikova var görgevna. Kultura departamenten spesialiha Uanna Keni Lavadalar İbrahitara Dora Burnashova Vladimir Ivanov. Степан Васильев атынан Нюрба манна güneverdek ordos kuatın muzika ölçütala Nюрба orayının hinenen Egip ve hemen etkenleri tutulur ırı güreğini bastıgı stepene Floriyata Respublikanskayı ırı güreğini analı biriz tahaykada Eyketi hinça onarısıllaka bülüge Gavril Nikolaev kenehige tutulur ırı güreğini analı biriz tahaykada Svetlana Vasilyeva Dalanları tutarıtlarının sakat sirin taptığın. Sığmıqalat görsünü Nurbaçan'a oğlan narodная folklorная коллективіне halaya çıktım. Gılhaqdaq ırıhıt, kere kolastaqı tühülkeni tutatçı Ayana Антонова, Женя любитель репертуардан колыбельная тишины. Не выкрыли, что укрыть тебя. Не говорю, что убаюкала.
менен специалиха, жүргене вокальный ансамбль салаячыта, мелодист Иванна Неустроева, Анатолий Бердышев репертуарыттан «Уол Омо». Джирей ого вокальный студиятын, онна сегелжия вокальный коллектив халаячытын, Саха Республикатын ытчатка политикатын туйгунун мелодист Кохойнет Римма Сидорованы. Авторы Тулурутугар Ахтылганнах Нурбам.
фестиваль күрәген дипломана, Саха Кыбын орыйынағы күрәг 2 түгілләр мисс номинация кайылаға, Вероника Иванова, Саха репертуарыттан ән соққары. Berhai Ostola. Bildei chorar de hatan Ostola cebitten değderin Ösebir deri dağlayan Olak kenarlıları denli Grand Prix kahayının Sakha Respublika'da Nurut Uluslararası Ayanetine Saygıdeğer Kılatin Hindipeliye kahayının Eğer onunla ayınlığı bakalına ansambullar halayatçıların ünküdülünü edetçi, türkçü, sargılarına Simerovan'ın Anna Banaşkava Maktubu'da en üyü sargılarına Vladimir Vasilyev Kereyger Ütülüğün Ahtıngan Respublika'дағы Oyunları serisillerin ırılarıgar 2019'lığa Lidin Yegorova Kereyger Ütülüğün Oyunları estradnayı ürünü görüntülerini Grand Prix haykata ılbağayırı Pöl Dora Gurnashova Valenki Noçınorodun üreten
машины старенькие, нельзя волосы носить, девчонки ногу ставить. Валенки, валенки, ой, да не машины старенькие. Валенки, валенки, ой, да не машины старенькие. Ikkinchi o'rinda sekizinlarga bölüge bolgudu olan koyğını Grand Prix hayına. 2019 Kultura Ona Iskustva Kollejin Kün Ötkönü Premiya laureatı Sakha Respublikasının Kulturadan Toyguna Prokopiy Fyodorov, Aleksandr Samsonov Ayılmalı repertuarından Ayılga Itıra. Respublikadagi reprogramma bosqichida laureatın 2-chi 15-yillar qabul Doran Oriyondagi reprogramma Grand Prix hayının Igor Mikhailov legendary repertuardan Kühün. Turutu en soğuk Bırlıkkan girgin aldığına Sıvırkan Karana Allah'a en Василий Иванов, Муслим Магомаев репертуардан «Королева красоты». По берегам будет лето, солнце льется прямо с крыши. В полете солнечного света
стоишь, и взглядом душевные журналы, на них восторгом смотришь ты в журналах увидала королеву красоты, а я только публикую, и сама не знаешь ты, что красотой зовешь любую королеву красоты. И я не тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавиц видел я немало, и в журналах и кино, но ни одна из них не стала лучше мне все равно. И даже сам не заметил, как ты вошла моей мечты. Ты все на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Солнце листья вслед, потом ты солнечного света, у киоска ты стоишь, и я иду тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты, как единственный на свете королеве красоты. Ikkinchi o'rin arasındagi uydiligida Kiristepera Maksimov 100 sahne ko'rsa respublikadagi regularni ikkinchi laureatim. Men ılgı kelýän respublikadagi regularni Grand Prix haýyny respublikadagi Kiristepera Maksimovga ohuga regularni Klane Belis haýyny Сахар Республикасының культуратын туйгунун Нюрбадагы государственный театр артигин Дмитрий Слепцов.
Прорыв года номинация Хайна. Этиген хомус кыттылага аккорд вокальный инструментальный ансамбльлар күрәхтерене гран-при Хайна. Той хая 2013 жыл 2 степенях лауреата, 2019 жыл бриллиантовый нотки гран-при Хайна. Кыталык культурадоры Нюрба радио Солбуллубат Итачыда Евгений Алхатоев. Луи Армстронг репертуарыттан Golden Moses. Владимир Иванов. Озон группа репертуарыттан Драгостея Дентей.
Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Меня зовут Владимир Георгиевич, я ваш новый учитель по музыке. Где у вас магнитофон?
kürsüne çapan edehiligini talbaranlara Ayşa Mikhailova. Ayşe Mikhailova.